Ma'am Kumsari, at the Impact News name, Impact News scheme, Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, and Mambotar, sitting a sea, Manung Hutna, connected topic, a sea, Manipur budget 2026 development or damage control. Have you seen Wahang Netar? Masiki topics, when a local Sika United Gozik Liver Mars, Quigi Mapandagi, Manipur Legislative Assembly, Quigi budget session 2026-2027, see, was it put about the President about Sam Savi port. Talk official about the notification talk other than high budget session see Nimikani Pangtoko Numika is a Tagudu have a chapter official about walk the Kamulatory Adubu. Probably, who is 7 sitting have Tare sitting till we have Wamsu Adum Hineri have Taradana. High budget session Sida, Tasing the Sina Karamukli budget session Sida Karamukli Manipuri budget Lakadri no have set a Wang of the same Hanarpa, Kaginurga Manipursi, Amatam Sang, crisis, cinema Morga, Seltungi film, Satina Soction Kiba, Adumiam Sativa film, them the one like keeps Morga, high budget Sina Karigumba, Quigi Miam Yoba, Quigi inclusive of budget. Laputaga di tasing tasing na tingnan iba awa seltungi fiyongi kudong sa daw kaya si kopong ang drive wang lakpa do tasing tasing na budget si karong huli budget o gadri no masi kugi damage control o iba budget mo gadri na traga kugi apun ba kugi long term o iba development gi lambi da pork na ba makal gi budget o gadri bra hai gi question kaya sige mo lena nga sige topics loko sa bani sige topics da kana ne no ida mokta impact news ki studio da lang sin library si igi yet thang thang library so ja Dr. Chinglen Maisnam professor department of economics Manipur University o Chinglen ahmatrang suri the Chinglen head canal liberation oza Mobi senior journalist oza Mobi Stram suri. Aduga I get thang the library ba oza Mobi thang liberation oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza Dhanabir Stram suri. Yaram bu question si ai oza Chinglen lak si oza Chinglen maroi na hojik si economic point of view economic standpoint di makanda Manipur gi hojik potokani hairiba 2026 ki Manipur gi budget si koi rebuilding oiba crisis si thokra matung da rebuilding oiba dungba lambi do ina focus tarokani Canberra focus to Matok Time, low brand tragam, long term over development project, the focus to Matok Time, Karma budget ama, Lakani and Traga, Lakum to E, and a low was a quite a meaning. Masiki is a quick Hemzangi, 100 budget with you. Do an issue with an election Mamangi budget with you. Aduna, Toroko election see, give me a medi out of Swaya. Okay. Election Mamang the Putonaba budget see any state. Akogi miamgi welfare da hena focus to ba adu lai lai ta ba ngasagi magi promise na khra dum wang okay promise na dum wang ne ba maram di mathangi kogi sarkar ama lakaduri du madugi miangi madu yor kadoi ne kha aduna masi kogi adum akoi kharang khai di akogi pyar manung da puthom ba budget natragna han sema budget tu oragadi yam hina naksal loeba magi na maroi na kogi magi accountant amana puthokpa koi minus plus ki statement to adai da laineba kogi pyar manung da puthom boragadi haidi samnai da se khemchan gi sigi lengak si la amdragadi pyar manung eramagadi tang 10 se mas ki tang 10 si da parliament da budget si puthom doine Manipur gi se aduna hana budget si draft to loire habisi mate koi khange anoji puthokadu same draft to ba budget to ogidori bra natragana anuba akogi lengak sigi karigumba magi akogi apam khara lagi miam gi leiriba ground reality si anga hapakatra kaina khanba adu adu koi nena budi yai ba ko okay adu budget almost draft to ba ina khanbada cham lore bani adu khara koma gumba khara adagi khara chithan anthaba printing mistake gumba kai gumba khara semdoksin toraka bra natragana masi yam radical oiba idea amna koi manglom da sakhatpa uba aduma mieng chana uba aduma budget ogedor bai simadi adum nei nei ngai wori ba okay aduga amana koi mars ki akhona tang 3 da puthokdori ba sigi budget se puthokta ba so ya da bane haidi thengdagi ba ya ba ama oida ba mamde hoji koi north east ki state ayamba si February tha da ahum amadi February tha da puthokre atopa ahum amana Manipur yauna ahum amana koi jiki March tha da siking bu dumaina togiba male ramasi loina baksi tang trom doida Tripura gi leram ning khale adu Assam gumbadi han puthokre ba sigi budget se haidi yam ngana puthopgi mathok tar se kai no da even union budget fog da han di February gi last working day puthomi ne nata sahi magi last working day di February tang ko dipan natra kuma pan sida dum puthome adai demonetization to gi ba sahi du gi
hek akoi thangnabadu de kaidorage bu ngasai ge khoi February tang amada haigat khreba adna koina union budget se tang amada puthoi bagi February tang amada puthopagi ya maroi ba maram ambasi mogi lenga ki interpretation da akoi amasung ai ga manager ba kambu sing interpretation ung tongali ko February tang amada akoi puthoi si kharanganna magi senba thumbagi chahi si da thada ga dorbe sembam ji kharanganna koi gi sinna ba yana na bani haidna dumaina thammeba adubu akoina matamduda ai impact su dum haja badi February ko nipan dagi kumapan da puthomba kunpak ma puthom de tang amda hagali do madu ming diam phajaba manba adubu hek adugi mamang da demonetization legi bagi magi quarter di akogi adugi tha saruk to haitare ko November da ni demonetization to ido adudi akoina mai quarter pa matam da akogi November October November December si masi third quarter ne ba and third quarter ki pausi hadi magi information adugi data mayam si hadi magi statistics ka mai lena ba leidna ko masigi mayam se information mayam si February tang ko nipan nutrak ma pandu puthoga di khara ngai phange ana phanga ding asagi magi economy ki performance tu madu demonetization leibini na kham thena koi shokra mina pararo habagi film am su leigi ba ko ai adom changan ja roi aina panjani gi thengda ba haibasi gi kanabasi March tha di leite ba okay March tha aduna February tha da state atei sing ju puthong nari ana masida koi puthong na matam sida budget puthong matam sida atei state na tawnari si election leina ba state jam yaure Assam yaure Kerala yaure atei Tamil Nadu mayam yaw state kramai to ge da mon ihana na koi meng thambasi Bihar da su to ge da na koi nupi angang na si tor kane ba hoji Viksit Bharat ki pillar mari ne hari si nupi adegi koi farmer lahara ba naron ka hari si pillar mari ni ka hari si vote bank di moi sine natra ko aduna hoji ji akoi gi Kerala gi ngana han puthoki budget se su maru na koi moi yana na focus over si akoi gi pension si social pension hai tare pension koi Manipur da old age pension ji lupa chani ga piri ba adagi akoi gi widow gi changwa ga piri si Andhra Pradesh ga di moi di lupa lising mari mari gi chang loina pi bese lok thoi ne je samnai da koi gi mayum palroi da nupi se khungang da chahi kuntha ga suraba mayum panjaro single gel lebisi lising mari pi ne ba adagi akoi gi chune magi ngami adi phisabi adi koi transgender laiba da artist folk artist mo single lising mari ngakta moi lok thoi se aduna ngasagi pension sida chongba senpham ma changbasi mo gi state tu chawbuni na khrang khe du manage to bangam me ana Manipur gumba di hauju phauta sarkar mathang laki basing jina akoi gi pension se masimadi hengat pasi udre ba ado singla maron hauju la ide Manipur gi si Manipur crisis mer morega thousands of IDP in a displaced org laiba gi makoi gi rehabilitation se bo phana to ngamdri aduna Manipur go ni yamakanda budget sina magi top priorities kari the focus piraga tawum thoi puthogum thoi in lobu gi puthofam de je hajari sine ko gi people far sai se adi people hara gadi hoji Manipur da IDP ore bane adi IDP si poorest of the poor si moina ore ine mayum leitraba adi chaninga thaningai ningtam sa phangdraba adi decent life adi ko gi magi myoi bigi hak chap chaba hak tu leitraba adu puna maksi yengadi khwaidigi na makha ta na leiba haitare poorest of the poor adu khwaidigi na disadvantage oiba vulnerable oibadi IDP sing sineba an IDP sing da mieng thamapa haibsimadi adum akoi simadi mathau adum tare dana ko adani ngai panjari na overview aina sum jeng machabda koigi budget sida ina sum ujabada train ama sum umatam da Manipur gi budget sikamai to geda lairiba akoi gi moina thadani hariba senbam jing do amukta akoi gi nakna thadaba u gi deba haidi samna da ilupa chama sumai to na koi gi larbi ko hana nabagi nang scheme ma thairo ai lupa chama ji thadani na haram base masigi se koi lupa chama yo wangam daba lupa ku ma ka khasa tor ga luisen gi se samna da koi gi nemcha ki gen ma gi di mata hoji asoba po sam pai ko asoba portfolio pi re ado mana koi gi mamang da industry param base textile industry commerce si param matam sida 166 crore si chahi amagi budget ni ko ina budget puthropom dam thamba matam da koi ne na ki masi yamande Manipur gi hoji ki x ki kari gi tawdor khotor mayam se da mai se MSMEs mayam bi awaba mayam se da masi yamande chum kha ki sti tolok kari mo khar da chalani ka na dum pi ko adu loisalak pati 166 crore do 35 crores tolok khar pi ra dum loisang khare haidi sinabadu amata sinabadu u khidre aduna punamak siga mai du nate ate topa magi rural development hoji pai ma pai yauri panchayat ki yauri IFCD ki yauri adike ate tonga tonga social welfare ki yauri masai da koina uri se kramai to geda kogi underspending se haidi Manipur ki budget ki figure sing reliable se yam sathina oidaba aduna
ngasagi mana maruan masi kari dei la ino haida revenue receipt mo ne yamna overestimation da lakani ne yamna hena pa budong ui ba figure da se samai da ai am katang si har ga am bai rong listen ge ko revenue receipt si 2023 24 da sigi aina potore ji 2025 26 ki magi sidaramana puthokpa manipur gi budget handaki fiscal year sigi budget parliament puthok ki de lorgani ko ada adu gi figure du neba adai sida piri si 2023 24 da kogi magi revenue receipt si punna man phangani param si 23600 kumba crores kumba si phangni paeba aduga pa bhai ji kanoni ko budget estimation ne revise ne ba revise ji di almost akoi masi phangani na khala bane aduga actual kamai to ge da 23600 si dagi 14706 da handare hadi actual da adu ragadi ngasai ge mana se revise ke actual ge yam nangna da bhuma tamama ne ko yam nangna ba amadi magi September October dai de hor abani preparation jin hatra ado mastai da khoi actual lak ko matam sida March fo ki da sina di lak tre hai ne paisa se adigi mu adu lenge mar tu da khoi mathangi sahi gi budget puthok ko matam da di 23627 crores ki revise lak ki bedu actual 14000 da handagra bedu 700 da handagra bedu 27000 lakh ni no pare 27 a little more than 27000 nearly 28000 ko bas lakh ni um pasale adigi mu kamai to ge revise di mu 24000 da mu handare eba 24 sige 24000 nete sorry ko gi magi to ya 24374 crores da magi revise handare sina tai di actual da khangbi question garne se samna da huju ki fiscal year se sige actual sidai da akone 27000 crores ki mathak ta lakani receipt lakani pa do masigi je koi gi hanagi mama adu maina koi 20000 20 zu makha da 100% ya adu ragadi mathangi da kari ragati ge haibe sidai da mathangi da di bharat sarkar na handaki puthoki ba haidi parliament da puthoki ba manipur gi budget du da di 21438 tang lakani pare hadi sun pixel in ko masigi je koi actual da pakale adu ragadi handaki sidai da ka yamna paga dori ge haisi sisu ko yemba tari ko ana thamjani di masigi koi gi yamna ka haina variation lebe se masigi je koi gi yam kum examine to hobam change ba adu ne aina koi gi mamang yam toy toy na ingrang so dum haije koi gi budget puthokri gi mamang da pre budget consultation je discussion je masi ekate stakeholder sing expert sing adigi academia sing yaurga adigi ate koi gi magi MSME story basing the farmers gi organization labor sing chi pum to so pungkham to so masigi koi gi consultative meetings da yahon basa ya mathok tai koi ulak tab dun amani ko oja handak ji pre budget consultation tawgi bagi mami ta te na lobby browser koi to mamang da sigi same platform si da khanan ne wagan da BJP gi state secretary na di budget session mamang da pre budget consultation soina tawgani haibu wo hom ju thamki handaki puthokki si almost draft to lo rabani na budget si oja thambiri ba taw mathok tai di hai pre budget consultation so adubu handaki si pre budget consultation tawki bagi pau phangbra mami tarakani lobra huji pawgi di mami du udri ado nongni wali ni na ko torok pasu ai dana pungkham to su to hu do heng magi itihas da puari da kogi madu han be step oi bagi yamna koi appreciation laine ba madu ne yamna reflect to di hai di aduna ina roi bida masi bhot mamangi final haidi koi full budget oi bisu ai ba okay bhot mamang da puthok pada aduna masta kai gumba mu full budget si oi hogda dana masi bhot ore account ni mung dong puthoga di adu re geti amata aina khan bada madu gi koi kana basi am hena phamang amoi khali aduna aina khan bada full budget oi gedong mali aduga hana semi ba akoi gi tang tara da puthokani torna parliament da puthokani tormi ba magi semi ba prepare tori ba budget ki figure do adu da gi di sina di khara hengalani maram di election leiramnina elected government na puthok podina masi madi ko gi size da di khara ngai hengalani haina idu mai okay thaga chiwa singlen ojamo bi hodik lai hum di ko gi maroina budget si election mamang oi bunina election gi promises ka mong maile no mong da budget si mi tar khadong mali ha podom lai buni adu briefly azila poti draft to loire budget si puthok na ba prepare to ro po na mani aduna tasing na miam gi expectation me am sule ndo mali budget si da kari reflect to ka da ge ga bi aduna handaki si full budget or bi ha bi adu gumba pawm sule buni na full budget or ku tar ga di expectation si kari to bi kamaina lakani ne bi thajab lei jamu bi komai thamini Manipur when the budget si dai ko yam kan na maru na miam ni lo do dong la dum to lai okay ju ba da budget si ke ra bu thok ram ni ga me am le ram ni na adu budget si da importance si kanam te pi do dong to adu ga pu thoi ba budget sing du da ai khoi na yam asa to ngai bo po si ju adu yam kan yo yo hidri bo ju bo da
ana sam haida election mamangi oigira natraga amagi oigira budget ana pass to rasi kai the government do run to boya na khakne amaru pandam de government ji paisa na chalai purina paisa do pass ta hodraga di koi financial year esi kana degina April 1 gina next year gi March kuntrama thibok sabanina madubok chalai na bo paisa ji kaithokpa mathau tai ro changa do sini la changa do paisa ji karai de lak toino adegi lakdo paisa ji ka changa do paisa ji ka manadraga di karai de lawni ga bi budget loi reflect to doine ado akhoi gi di resource dum son manina somewhere center digi kari digi natra te te la ko paisa me am to ga deficit budget is always do moine deficit aba budget la do ado lai di election mamangi aroiba budget habi tari ko adu oigodabanina masigi oithokpa yabasi kari no habidu bodi adum chora khara yengbo bodi yai okay adu lai si election si next year gi 27 gi before March the election process loidoine aduga anova government na vote on account ni khangti budget ni khangti magi government semai matumdi matungina mana mathangi 27 28 gi budget ong chakra dawne ana hojikki prepare tawre hano ja Chinglen thambir se everything prepared to bol ram ai adu matam sil lai banina everything sim to bol ai mandi kaina da darkar lai bidu hana di bureaucrat khaktana to buni hojina political oi polam lak toini bureaucrat khak to buduna magi government chalai ano khata sem doine political oi ba leader sing duna semak patar ga di mogi advice war ga di miam jiga government ga kramai samnan ga ni posi dum lak toine and election promises haibu potu sida samnar ganeba se 2022 da BJP na Manipur da election thengna gi ba matam da miyam da kari pigani haina promise togi madu khuji phok da fulfill kyam tawre kyam tawdri haibasi moi gi ba naina phom thei naina ram gani ne khali nainam draga di madu ai rajti da adumakti ai toromni da toromoi da thajati adu toromni soitara torom draga di madu di rajti tawa haibu tadre akoi gi kari haitare vote khakthang pakto to ba kan yaw da ba ne ara ho hilai se promises to fulfill to no hana bada kari change ji sorry paisa sang ga doine sang do paisa sing du gi source sama moi thi doine ara nga sai gi lalpana ngalinge da thambi ki ba IDP gi kai gi to do center gi assistant mayam am su dei bani na madu di somehow moine manage to bang ngani khale ba state government di ka hina thada drasu center gi lai ba kano me ama funding me am le ri hana su dum piri huji su dum pina na provision to ri dra handak to su onaban chi misana di di se lokando da yum suksani adu promise to ri dna ana sigi me am sing tanda IDP ye khona neglect to wina ta ba city central funding na maru oi ba polam oi ngai ne aduga state ki na ekhoi do ji yeng doi se ekhoi da Manipur se mi sinja du yamna ewar de ewar su miyam thongna masim di phai phati lali su mi sing ang ba mi si masing jam li e ada ekoi na uri si lambi thong khra phariga di government je ta phai na lo mi si am lai ba okay maroi na khoi Manipur se keno da sang ba sai kya lambi thong phatta ba gi ne hoi mai bobu di koi o loina mak hai ba natra su koi gi Valley district aduga district headquarters in di mai gi phim yam phaga le adigi thakna bi sing si hana yam pharam da do phimam yam pharam da do ji phanam phim ha gala koi gi prepaid meter ga palak ba gi ali ekoi na maru ere si lambi thong ne aduga thakna bi sing ne mai ne ahum ji phanga ga di government na miyam de piki ba thaja ba du gi saru khara di fulfill tawre lo ju ayo adu bu ising ai se muk lu rei se Valley gi area khar khak tamak phajana phang dong tawri sing gi district de ti sing gi awam se ji problem yam chang le yo se kanogi ukhul di sahi kya mang di problem le ba hore adu Senapati district ki issue ma tak tak thole Senapati se hana di ising awa gi po chi yam ka leram de hoji ti Senapati district se su ising phang de adu smai tawre ising leina hono de bisha sangi leibham leite khote whatever yam thole bi issue se adu budget se maroina developmental activity da koi focus to budget mo sem mo thok tai bo phum budget se part ani ne hai tai part amana plan amana unplan masai plan tu de ne ba koi kana yar ko de je kari mayama semko chaka pagi kari road ki digi bridges ki drinking water ki electricity ki education ki mayam yar ko de je ate di to loking akte ne
अखोई दी बजे सी आई आम सरक सी तुलो की पिसा हकतने डेवलपमेंट की दी खचिकतनी व यावसे हजिक बजे सी एट रैंडम मेटे डिपार्टमेंट ऑफ पार्टी यंबियो एनी डिपार्टमेंट की दी दा तुलो की पिसा खाइदो खरकांदा अतोपा चटननब पोचगी नत्रगा करी करी लेननब खोननब पिसाजी यम ब्लिकना दिंग यारोंगने अदो सिंगलेन ममांग द थंबी की वाफम मा निजंग जरबदा खोगी ममांग द बजेट द हपचलुरगा सिजनदना लोशन की वाफम ले सिगी चे सिगी मांगजबसु कदाय फाव लेगे है क्वेश्चन हम थोड़ी सी कांसिददी अखोइना बजेट हरगा हापुरगा सिनदना सुम मांगी तारगदी अदुगी बजेट हापि कानाबसु लेतबम लेबनिना सि मदांग सिद कमाय थंबी अदुसु यम चुमे मामदि होजिकता अखोइदा सेंट्रल फंडिंग दा पैसाजी लौबा हैतबा लौबा ngamdaba adigi laururaga madu sinagibagi utilization sadabagi thaudabagi makha laktaba issue mayam am leyo sigi kenada akhoi पैसाजी kamdongna kadai da sinagadi haibisi khangba yang watpagi ne department amada akhoi na mathau taina khaliba se lupa karu chamoi be chani be kai thoga magi tolo ki saruk tu khai dokhraga tolo basidi lengdaba pisani dina सिगी पैसाजी खाइदो कर ले होरि पोतु करी कई सिनग दौनो दो मतम चाना सिनबा दे डिपार्टमेंट दी ऑफिसर सिंग मथौ ने अदु ऑफिसर मथौ होइते के दोगे द मिनिस्टर ओइबेरी बसिंगुना मदुदे फजना प्रॉपर गाइडलाइन हाइगद्रा मदु सिननबा तकपम जंगी कमाइन सिनग दगे हेदना ऑफिसर सिंग मथौ नि अरुगा थुना मदु सिनग दौने हाइसना मिनिस्टर की मथौ ने अदु अखोइ द लाइक थी दी लास्ट 2.5 year खोगी government is almost late central rule to le aduna takpi na posi yarokta na thadare pisasing do ministers na implement sorry bureaucratic officers na implement to phongi khudong cha da say example mafung khare da chathok chasin ya da dagi madu ki kaithok pisa do khoi sinaba ya da ba pisa di kaithok ba implement to ngam da ba adugum posu dum so ya rong ne adugum mayam do punse la kan da pisa ji kaithok sinadabagi posu oiganen khaleba ana suma singsi nga aikoina laiti yam likna puthoi ba pisa khrase yam likna khak pa haitare ko likna khai ba pisa khrase di yam proper utilization ma thau tare proper utilization no tawraga di magi pandam ma khak leigani de koina pisa si su yamna thamaga aikoina ising gi mi su pi ngani magi su yam pi ngamni adagi education da su yamna tawya ni natraga खोगी हेल्थ सेक्टर समाई तो यानी माई माई डिपार्टमेंट की लोई खाई ने मधु की दो इम्प्लीमेंट तो याद ना पोस्ट जो खुदों चाहते हो मैं उन्हें मैं अब से खुदा में मैं आया था चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज ना मत तो मधु बजट तो पिछाई आउट यार हुई ने मेडिकल कॉलेज दो चुराचानपुर दो पूरा रन तो गम देना हुजिक इम्फाल तो बुखल का रन तो रही हो अदुदी इंफ्रास्ट्रक्चर की करी के था तो पिछा में हम दो कॉलेज दो यो रोई दो ने ओनली तोलो खतंग द्रो तोलो मने अतै तंगाई फते मचा मसु खरा सुमाइन एरिया मयाम सो जरो गने अन सिंगो मयाम सिना लास्ट 2.5 year गी दमते दी मदु ओइखोइना गवर्नमेंट गी असोइब ngakte ne lobu su yadre ba ori fi un kharju he mane ba adubu northern time da di laiba pesa khar du di fully utilize da gudone ba so ajida oja sinena oji ngai tripura gi kai gi thamo focus pam bi do tripura da aina thengna jaba da moi di central assistant job project sinje moi di priority de thabuk su yob central assistant job was 10% state ki 90% na central oidune ada ai khoi gi na masi su boda 10% puthor ngai le te na puthok pi de na 90% phangdu su yaw ada phase ma gi pesa thadar ga makha gi utilization service thau de na makha pesa phangdu su yaw and sigo posi ai khoi na maximum de tor ga di khoi budget ta pesa yam ha pang ngam jedra ga su akhoi development de di yam yae ada ai khoi na mu yeng ga do si ai khoi na state ki funding akte yeng bu ya de center ki funding akte su yeng bu ya de tongan ba authority me ama financial institutions me ama pesa ji pi ye have me ama le ri ba to pi gi do pesa do karmaina return tor kani pi bi ya ga dra ya rodra madu ki project report lebra leitra hai ba me am du gi ne ba say example imphal manung da sengo do ba ring si asian development bank de thadar ko do ni sigi thadar project khoi na fajana project to sar ga masigi kana bu du kari na hajani singba mayam du da akhoi na thabuk si paikhat pa yana no khonar ine ba adigi drainage ki france da thadar ki bani khoi lo lotion bo jibong ngam da na makha lukthang ngam da lei ban and akhoi da la idi pirei ba thabuk tu matam jana lotion ngam da digi second phase lo ngam da si sing yam yam aduna department ji paisa sing ji gari hai tare loi sin ngam da oi bisi ai ba sigi mo yam yam ba maram di ke da akhoi state city disturbance document yam lei disturbance yam sina
ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯨꯔꯨꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ PWDꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯐꯦꯖ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯒꯗꯧꯗꯣ ꯐꯦꯖꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕ ꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Okay, ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯙꯅꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯖꯥꯏꯜ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯎ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥ ꯀꯩꯁꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯨꯝꯕ UPꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ 5ꯁꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯃꯇꯣꯝꯗꯗ ꯃꯥꯒꯤ GSDPꯁꯤ 46,072 lakh crore ꯌꯦꯡꯉꯨꯗꯅ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ GDPꯒꯤ 14% ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯀꯧꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯕꯖꯦꯇꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯩ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯝꯍꯟꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯀꯩꯝ ꯁꯦꯝꯄꯣꯠꯇꯦꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯀꯣ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है अदुगा इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपार्टमेंट ले सोशल डिपार्टमेंट ले सी में आम जिने ऑफिस में आम ले डिपार्टमेंट में आम ले सिंगसाई प्लान की पिसा का है दो अबदा ngасai की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स का दिखर फरे को सर्विस डिपार्टमेंट दी हेल्थ की एजुकेशन की अदगी एग्रीकल्चर की अदगी पुलिस की रेवेन्यू की कमर्शियल इंडस्ट्री के मयाम यावदुने मोइजिगी जु पैसा कायदुनिको अदु इकोनॉमिक डिपार्टमेंट दी इकोनॉमिक स्टैटिक्स अदगी प्लानिंग दुगी थबा तौगी मयाम तौननबगी पोछु लेदुइनी अदु मरोइना इंफ्रास्ट्रक्चर PWD यावतुइनी खोइना साइ डेवलपमेंट नंग लंबी सेम खोप गाइदो साइगी PWD द लेदुइनेबा इरिगेशन गुबा फ्लड कंट्रोल गुबा मसिंग मयाम जिना साइगी कैनोसि दंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपार्टमेंट लेदुइनेबा अरे सोशल डिपार्टमेंट ने नम यावरी मयाम की समाज की फानबा खोननबा से सोशल वेलफेयर का लेरिबा अदगी यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स काइन लेरिबा लेदना सी डिपार्टमेंट लोइन मक्सिदा डेवलपमेंट का मई लेनबा डिपार्टमेंट सिंग यावरिसे सिदा ngасai thamjagi bidoina akhoi gi budget jam kuppa kanda magi activity based budgeting gai leba adagi di
मरोइना अखोइगे परफॉर्मेंस बेस्ड बजेटिंग गाइना अदा असेंबा अखोइ सुमाइ चाखोत्तबा लमजिदी परफॉर्मेंस बजेट मा बजेटिंग ओयो हाबनेबा ओके परफॉर्मेंस बेस्ड बजेटिंग सी ओयो अदुगा जेरो जु ओयो हाइबो जेरो बेस्ड बजेटिंग एनको जेरो बेस्ड बजेटिंग जते मुनतेबा अखोइगे आदगी दुम हरपदुनेबा जेरो दगी हानगिदो अदुगा जस्टिफाई तोरमदोनेबा सेन चटखिबा लापो खोटबा मैम जस्टिफाई तौदोनेबा अदो अखोइ सोशल पर्सपेक्टिव द यमकान द अखोइ मणिपुर गी हजि की बजेट 2026 से अखोइ सक्सेसफुल ओइबा बजेट अमा पीपल्स बजेट अमा ने हाइबा तागदि करम मोंग द सेमगदि अदु ओयन लुवे अदवाइ दुने लुरिसे दिं साइजबदो मसागी कनो दो रेवेन्यू दो मागी बजेट सिदा एलिमेंट मंगा यारिबो या मरु मंगा नंबर 1 इनकम अदे अनिसुबदा फिक्स एक्सपेंसेस को बजेट माय एक्सपेंडिचर लाइदो फिक्स लाइदोनी फिक्स लाइतगा या पोंदि नत्रा अदगी वेरिएबल एक्सपेंसेस तोंगा तोंगा मैम लाइनी को अदुगा इवन सेविंग्स लाइदोनी अदुगा मागी करे तारे कोई डेप पेमेंट जु लाइदोनी ओके तोन गिबा खोट खिबा म लाइदना अदा सिगी होरेन अखोइना बजेट से सेम कांदा सि मैम जु पुंजल लगा यंग तोइनेबा अदु यंग कांदा अखोइगी लेपा कुम बजेदी अखोइना रेवेन्यू लांगनबगी मियंग थमा बजेट सिंगम देबा सी मैगदी सिंगमना होनगदौने अखोइदा कैपिटल बजेटिंग हाइजे मागी याम सांग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तौरगा तुंग कोइना पैसा लाकदबा रेवेन्यू लाकदबा मैम लेदना अदुगो मैम अदुनेबा महाराष्ट्र तमिलनाडु दा यूपी दा तौरि मैम से को अखोइना सिगुमबजी अमते यावदे अखोइ जे जे कि हाइजनेना मसागी इंक्रीमेंटिंग बजेट हाइदुने जो अखोइ स्टेट सु अखोइ करेम कान द कोइ नेशनल रिसोर्सेस या कि यामना लेबा तोन रिसोर्सेस याम लेबा ह्यूमन रिसोर्सेस फुक लेबा स्टेट ओनी न लौनबा पोन ओइ अदुबु स्टिल रेवेन्यू जी लाफम अमा रेवेन्यू जी लापो कान यामना अते स्टेट सिंग येनबा कान यामना अखोइ यामना पिकपा रेवेन्यू से ऑलमोस्ट निल गी मोंग द लेबसी मसी करिनो रेवेन्यू से कर मोंग द तोरगदि लान बि आइन लो अखोइ दा लेगा पसिना रेवेन्यू जी लांगना रिसोर्स मैम से मागी क्राइते मोबिलाइजेशन यूटिलाइजेशन तौबगी मोइदा वाखन जी यावदबा वाखन यावदि थोक तेबको अदुगा साइगी ह्यूमन रिसोर्स हाइबनी लेबे स्किल दु केमता थबो ओंथोपिदि कसु कांदे अदगिदि रिसोर्स मैम ले हाइजी चिंगदा तमदा लेबे मैम जी बिलो द सोइल अबव द सोइल को अदुम यामना पैसा ओंथोपो याव पोट मैम जी खोइना तौद्री समसमना को तौद्री तौ याबदि याम लेग्रा जानदा अदुदी साइ हाबिबदु इकोनॉमिक एक्सपर्ट मैम लेरी को हिरम जी द खंगो मैम लेरी अखोइगी दा आइना सुम उजबदा बजेट नु तौबो खोटबा एनी तौकांदा कनाम ताना दिगनु ओके कनाम ताना दे अखंगै मणिपुर जा खंगै अदुम याम लेरिनेबा यूनिवर्सिटी दा लेबो जा मैम जी तोंगा मखलगी रिसर्च तौदना खोतना मागी अतो लमगी डेवलपमेंट की करीगी कंपैरेटिव स्टडी एनालिसिस तौदना खंगबा याम लेरि पोनेबा अदा मसिगी रेवेन्यू जी लांगनबो होनद्रदी कराइदगी see there is not only the government budget khatanateba organization kudin budget leiduneba mai se private ki farm leriba MNC leriba kholiba mayam adegi even family budget leirine family budget ai ji imung amada family budget si leiba imung duneba nungai se ad family budget tham kan daina income du lakdana kamai budget tham doino adi income du aigi imungi income du laga sabagi na si yumgi kebagi na si phalang wai taiba khotba rang taiba si adegi si thongan box mai sem khotba ga adu hoji development to is chamandro adu gi potu aigi laiba income du gi matung ina yat kadaba do akhoi gi da income ji di zero ne ba adu income ji zero ibani na ngasi bau da khoi income ji generate tongna bagi revenue ji generate tongna bagi tawya ya ba mayam ma budget reflect तौरगा सांग चाही खर सूम तौरगा कानरगदी काननी दनको अखोई तौरमीदना लिकागी वरो अमगी वरो लेरिबसिंग से अदगिदी होजे खर लाक बजेट भी आमदुजु रेवेन्यू में आमदुजु गाड़ी की व्हीकल की हायरो पुलप पुलप थिजंगरे गलिंगे तो पुलप लेगरे नत्रा अदगिदी लम की हायरो 92% जिने रेवेन्यू होरे सिंगी यामग्रब 92 जे प्रोडक्टिव होरे लेनेबा अदुगा ओनली 8% जी खंतंग 8 प्रोडक्टिव होरे लेनेबा अदा पुलप सी ओवरऑल जी रेवेन्यू लोई कार अदि अदुम लाकदबा इदि रेवेन्यू जी वांगे बजेट सु नुगाइदना ओके अदि मिंगोन दु जाम नी दे मीना जु सिटकनी अखोइदी अखोइना तौदोरी बजेट मैम जे आइना आइगी इमुंगी बजेट सेमदा खंगनबा इमानबमदा सही जिगी चरकदा पैसा मा तौगदा मैम दु पूरगे नंगांगनरगा बजेट सेमई मोंगदा लेग्रेबा